Sizobomama ngisho sizwe ngathi kunesikhalo kubomama, so sizobuza ukuthi isikhalo yini noma singakhona sibone ukuthi singakhona ukunceda na. Sanibona ninjani? Sinjani? Siyaphila. Gogo ngithole i-call from kumama. Umama Milona, so ngathola i-call ngiyakwazi kakhulu. So ngithola i-call yokuthi awunamanzi. Sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani, indaba unganamanzi, ufune kuphi usizo kwenzakalani. Sacela nje ukwazi lokho kuqala. Okay. Hayi cha yona iqinisekile from last year ka December. Kusho ukuthi kuye la kune ipipe la kamasipala elihamba lingena ngapha lijampela ngale. Nalijampela ngale kusho ukuthi lavuza ngezwa bathi nokunepipe livuza. Bathi elami. Mina ngokungazi ngathi mina akusiyipipe lami ngoba amanzi ngiyawathola. Amanzi ngiyawathola manje kanjani ngoba phela uba bekuyipipe lami amanzi ngebe awezi kimi. Angithi ngisho ngelokho ngokuthi angazi lutho. Nakasuke lo bhuti wangapha ekhoneni baruthula ke lela pipe lilana. And ke le pipe leli njoba lincamukile ngoba lihamba la ngasemuva lihamba so. And then manje lapha yana then yile wall fence le. And then ile la ekhoneni. Manje le pipe leli liphuma kanje. Le pipe libhoboke khona ngapha ngasesayidini lakhe. Yabo. Njengoba libhoboke ngapha ngasesayidini lakhe manje angiliboni mina ke. That's why ngingathi mina akusilo elami. So gogo uma liruthulwa ubani ngale kavusi? Uvusi. Oh okay. Alright, from there ngihambe ngiyotshela umamazala wakhe ngithi mina hayi phela angisenamanzi mina ngale enangazi ukuthi kwenzakala ini. Athi ulokhu njani umamazala wakhe gogo into ezokusiza hamba uyecela amaphoyisa akukhaphe ngoba awungeni ngala kakhulumisi lo muntu yabo. Sifikile namaphoyisa lapha yana hayi ukuthi bengimbophisa sifikile namaphoyisa nasifika lapha namaphoyisa simthola angekho. Alright mina ngabuya ke bahamba amaphoyisa. Nangibuya ngiyabuyela ngale kumamazala wakhe ngithi ngiyomchazela ukuthi sizile lapha azange simthole. Nangisuka lapha ngidibane naye lokhu njani nekhoneni mina njoba ngiza ngapha yena uqhamuka le uyale. So ngithi mina kuye ngoba umamazala wakhe uthe ngimbuza ukuthi kanti sibangani mina naye ukuthi Ungakhali gogo. ukuthi aza anginqabulela amazwi why ayeza kanjena bengayanga uyombophisa besifuna ubona ukuthi ipipe kwenzakalani ngepipe. Yabo. Athe wona sisalukwazi ndini uyahamba uyongibizela amaphoyisa. Ngithi mina ngibiza amaphoyisa ukuthi bakwazi ukuthi bangincedise ukuthi babone ukuthi kwenzakalani ngepipe. Phela. Manje gogo njengoba unganamanzi uwathola kanjani? Uwathola kuphi? Ngiwakha kubumakhelwane. Ngikhale ngasephasi kule passage nayingena kanje. Or ngiwakhe la Khabo Happy lapha kule andlu le. Ngiyakwazi Khabo Happy. Alright nangibona ukuthi kwesinye isikhathi angifuni ukuthi njalo kungena. Nangale ngapha kuleli khona leli ngale kabo Siphiwe Nyaya ngiyocela amanzi. Manje phela imkhono lami angisakwazi ukwenza next ngendaba ukuthi fanele ngibambe ibhakede ngapha nangapha. And then imvula nayinethile fanele ngithole amanzi ukuthi ngikwazi ukuthi ngisebenzise i-toilet. Iwashini fanele ngithwale iwashini ngiyocela abantu bangiwashele ngemishini yabo. Ngoba ngile nakukhansela lasi wathi kimokeza thumela wabhala incwadi uzoyi ngoba bafike e-Triple-C abaye be-Triple-C ngaya ngayo report. Bafika khona ngale bacalela kimi bahamba nami baya khona ngale. Ngama ngaphandle ngoba phela ngithi lo muntu oxabana nami. Nangisuka ke lapho ke ngabashiya khona lapho ngabuya ngeza kahle. Ngathi ngizozwa iback ukuthi bathini bahambe kanjani ngale. Azange baseza labantu kimi. Bahamba kwaba yinto nje iphelele nje khona la. Ukuthi sono sami ukuthi yini angazi. And uhlala wedwa. And ngihlala ngedwa and manje
kuba nzima kwesinye isikhathi ukuphuma ngoba phela angimazi lo muntu ukuthi ungiqabangela ini manje njengoba sekukanje. Angana thumela abantu bangibulala, angana yenzani noma yini ngoba ngihlala ngiyi-one endlini. Yiyo-ke lento lento. Sizokunceda. Yebo nyabo. Sizokunceda uVusi sizokhuluma naye siyamazi naye uVusi sizoyilungisa indaba yamanzi. By kusasa amanzi azoba right. Ngiyabona. Lokho siyakuthembisa gogo by tomorrow amanzi uzoba nawo right. Naye leya kaVusi sizozama ukuthi sikhulume naye maybe into elungisekayo ngoba wayaxabana nomuntu omdala but-ke leyo ayihluphi gogo. Yekele kithi sizoyilungisa. Into esizoyenza sizolungisa ukuthi kube namanzi. Uzoba nawo amanzi gogo. Okay, ngiyabonga. Ngoba nami angithandi ngoba bayabantwana bami kanje. Into ezeyenze ukuthi uVusi makaxabane nabo. Babekade becabana noSeni. Alright ngokugogo ngiyaphuma ngiyabona abantwana bayaxabana. Hayi musani ukuxabana. Nakuba kunenkinga eninayo, hlalani phansi nikhulume njengabantwana bomuntu. Ukuthi for nakuza abantu benihlasela uyakwazi ukuphuma nawe uncedise omunye. Kwaba yilokho. Or ngifela ukuthi mhlambe ngimela lo bengameli umuntu mina bengibahlanganisa just kwaphela. Ukuthi mhlambe siyasathukana senza njana zakhe. Mara kwakhe lokho ukuthi athi sisalukazi ndini ufuna nemva kwami ungilandela amaphoyisa ngibhenga kulandela amaphoyisa bengifuna ukwazi indaba yepipe kuphela.